Amima enende kuma matunguluni mawetekana itina wa chama cha Wiper kusita kivila cha UMCA kwa Momboni North ni wana nyawaka namba ya Mukamba ina muungama mulumu na veta yende ye kuungama na omwe kukwata mbu atonga na veta maende kuungama na omwe kukwata mbu atongo ikana mutongo wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka atongo ima Wiper mayendeka kululu meili yangu atanio ni mabudhesya muna watati ya la meidhito mayenda kwa nyambaye ya Mukamba moni motesia ni muandiki witoa mauvo Tungoni nsumbua hainende mawetakana vevata tungo chamani cha waba makanda kuonanya umwe unumbuni nzindeni wa kizio cha Momboni ya yulu watakana nitambiesio kanangila kanyuzona niwane nkawa na akaundi ya masaku kutuika chama ki na tungo ya langi meatia nita nake na ingi wananyua kusinda kivila ki ni kanandongo ya chama cha pa Stephen Kalonzo Musyoka nuende na ukuata vinyawa kukutia kivila cha president wa Kenya nienda utungi ya governor wa itu mubea munene muno enandu Momboni nundu wakubwika akamba ngua ithi andu matungulu ma Wiper nitwiwie muyo munene muno ona tuina koma keka ni chalia twenda tukone twiwie muyo utaoneka nawe ngavana ngaina kuathime nundu nungamie nesa namba ina kweliki wewe musiai kila wiki ye governor maukika natale Ijo twina mubea munene muno naku na ngaina kwathime na ikweba ciendo ciaku na ando Momboni ni mwikie neza monia mundu kana bauba kunengwa mbeza tukunegula netwaumie tene ithile twezio ya mbeza ana ukunagula andu cia ilete chama kitu ni Wiper no suni wona nyo musiopio kana mundu la we Kalonzo witu no qualify kwitha president wa Kenya ndatu ya cia kamba hivyo nde chama kitu nikeba Wiper chama kitu nikeba Wiper na yuti la tunayeta Wiper ndakame yuti yeta Wiper mapende ala tuonje na mami asia Wiper ona tuina ya tuikula kibela kende kiuthi ende la tuosia kibela to ya Kalonzo ale kibela kitu na yuti akungaita kibela wa chama cha Wiper kuendea na umaluka nzao limbata ukamba na kukitia kivila cha president kwethwa NNDU munanichi wendo wanena umukwata mbao na mahami limbata ni ukamba maidhuga kuendea na ungama na umwe na kumutweka ndhino wa matambia maki on the maki utati kwethwa Kalonzo abwekiwe ngwanu nengiwe ndai ya kuwe kunginza na yine tumulekine mama tiwokwatiye ku masako yu Kalonzo ndoketi kibila cha chosinde yenza mama notie twakingite na tipo na ndwalange inge ona ma MP mama ala metikilite kutwika mwe yepo Kalonzo no yutwika musumbe ongi mume ukali na kukulia nende na maiketela kwa nina tela meni mwendimo na kuikilia mbaino ya Mukamba niende na unyeka atuwa lumele Mukamba wotamba ya Mukamba wamba imitete ye ati kalati imitete ya onda yuti yange wala 2032 nondo 2027 kiu chapter kikwisha ngaba na nula wabina na langi ombe ma Wiper makalika ayo ndonge na ma MCA nangu mutungi ya mubela muungamie na mama na mwezi umia mwaungama na mama na Kalonzo nikana wisethi ya uni chama cha Wiper kikethwa kikitete kuma matungulu kaundi ya Masako nyanitoa Boni Mutesea.